haka an pantika laitlang mini an don naka kanmu pang parte sisa fu ar den hake laksang kanula kapatse an bekna ani nuam ngai te zai fu enakan kalau natin ani nuam veka andu ngai te veka masabikan nak tumu mahi Carson in nanti mikase Carson Bungalow an pat masabik nakatun mu at Siang ngai te chalang zai mana lau akyak di intung ten hazong ke tilau Japan ni unlock di tsangtmo ma ria ruapia surteka di lezai pau make huten hake tsun mold mi tsumerang in mold katimika atu mika inchung vialte cha tsun an nakto atur ngaite kanuni ati kan zodi solaite ara sinaten kum katrangen Carson in andrak tiandernak zeipau in kan disinfectant den hake antuat mo ma nuatsun ma bentukan alau tilau asinaten kema hak tegatsun ma bentukan alau rikau anu lebik inka ma tsanatsun East House anti mikase ma East House ka ajan saubika kan makan nakha se ingan pialau natin kong lompalkan simtelai mai ledewa kin Carson in ka ase kanula kapa an kal masbika kan ingan pia kan sun si in government si in se government si into anu dewa kin si into Carson in akan ankal sun kanula kapa ni sun kin East House akan ankal sun ake le akin memenu ten hake an nakha raksi lung letlak in kese sun put 1948 kanula kapanit sun ingan piakan an rakal mahitso 1948 asilaw natin insi ten hake an tu naktakan scaffolding an tuat nakbantoke zauter kandu na kaitso 1947 na katswa nakase kema katswa nakatsun Mandalaya katswa tsun manhuatsun kanula kapani tsun December tla Christmas tlan takkan antlung tmo kesa November tla katswa nakase tsun kema katswa nuatsun kan pelien kanula kapade kila keman ima inahin kan kal kahoilan hakatsim tekatsin mo kematso atu tianga kalunga kemit haya atlang rikau kan in akan bullet holes den haka tmo bom atlak nak angan pike an sernak an repnak tun intung roofing kan tmo bullet holes den hasi set they po ruapia surtega akal snaten dekitsmo bullet la casings den hake kol adu ngai te tsun kan intang pia kan rak kol tmo kan holen hane bullet den hake atam ngai te America rama kirteka arak porfon tuanbia pakat kapani mo thalang ke kapatse zaipo arakatsen rem adu tmo
tlalang umlaut jun tlalang kan tua kalai di tlalang tampia jok asenaten tlalang atu zaman an ngai lau kapani kanupi na diamond engagement ring ka kaman kau ngama dia ati zai cada dia kanu cha thin phang chmo cha diamond cho affect ngai te mi lunga se chmo thalang cha thaten khau lai thin phang ha dia ati kanu ni reluctantly ring cho kapa apek kapa ni thalang vialte kanu diamond ring in ko chun kanu diamond ring apek than arok atun adang kan chok piak kau ha dia ati asnaten adang chok piak ka haulo mahim han thak ka mu takat san mo kalung alang tuk ring ran vainoti in kan kalteka malam hin kan kaltsmo mai kan in kan kirtik lamase kan in tangak kan in lang leya kan dum kan dum angan non pika ase kan in wan tok ring ran kau kan hak sia deki la kema la tata kan ruat nak le kan memories ka atlum ngai te an chat to go mahitso zip lamen hantlak adang ase sen kata umrima mahitso hantlak ka du ngai te mahitso nan muti laila laitlangan nan kalatsun mahi view ti lau tsmu mahitso veranda tlang ron le zat naka ase mahitso view kadu big mi ase mahi veranda tiam kata jak buten ha zongke lung doi ten hake mahi veranda kan tuat ton semua tut yang ketiam veka nap zong ketiam fon asenaten kanune nap zunan to khalela nan mit nan klaus so leite antisnaten azau lauteka kan to ve fon ka masabikat sun mo lumnak seman lo fireplace pani ka natin alum set lawe ka anu dawa kapani mahitso America ramlayan stove alakmi apor mi ase kaitsa atut yang may tatin kato ka kema ka job sitmo kema rian ka zingkaten ka tok chun may kato zungsa in ngan pias sekaut mo asnaten kan ma family nak tak khatso ame deu ko kanula kapani bedroom pakatan yai chen kan ma hak chani bedroom pakat kan from phone ma chen living room pakat ke mahi living room he ase ma ka kan ma private space asatamo ma chen in tanga living room angan pi ma living room atun say mission mi Bible students ten ha rodak nak say kan tua kan ma hunat kan tua kan holen ha ni an teka den te nak song se chun in chunga chun chon nak in nak in pakat simahita salaw natin kanuni kan manghak siya vilteka cha akan chim in mahlaya chun mahito si konak
storage closet ke asi chicken wire kin midang ne fir lau nakta kan atwa misi ma le chun printing press song in zonga chun supplies den ha roll zepau konak so ase chun rapi surtana mo kan tilvial te kan sukmika in zonga clothes hangers in kan tua fon clothes dryers say man an umlau. Okay. Mahito masabik kan bathroom ase. Now, nan matsa America nan umtang America ram bathroom ten hatsu nan halkautamu. Nan mane kulakum kwanan se ngaktia kat asimi nan ngay ramdangan nan kalimatun mahinan bathroom ase ya. Malhetsun zumput kal nahaut in langa kal nahaut ya nintifon. Running water an ngaylaw asinatin kapani. Boy no tin pangla. Running water kan tuak piakko light ya te. Kapatmu innovative antimika. Azungzal angay mi he atwa mi se. Amani in langa bucket ke atwat mo. It's hose pipe ke van pang chungakan akal. It's faucet atwa fon. It's running water nange ko di sanan do it's run chuang making chuan silaw say heat up the water in the stove and put it in the bucket and turn on the faucet and now you have hot water my love yeah atitsumo so anwam ko atrave ko mahitsu kan rol chuanak masabik se mahitsu ke makametlia te mian lakse tamo makevanoi pase tun kanu kan masabik rol chuanak to ting so se later on nu dewa ken stove tak ke ka pani America le na por asnaten mahitsu katsimdu nak mitsumo avan pangka rammed earth antimika tlakro se kan rol chuanak in kama bantokin asak ma letsen garage song rammed earth in ato 18 inches wrong as it's mo chen ting higana chia chen tlakro den hake chen ting pilakin ma bantokin an tuat lang mang tsamo sa affect ngai te kapani san mahitso lai mi vialta ni andu lai salaba an tiam kovek ha a traveko kwasik zana in chung alut anwam lai kolin zana it won't be hot sinatin lai mi ni andu satlo ahartuk dia anti atu tianga midang ni antu balma kangalau asanaten amani tsun in beli krongen rammed earth in atwa kanula kapani haka an kalmasibik zana tsun mahitso rammed earth kan rotsunak inse mahitso me pani ting kan lamika stove rotsunaka kan medewin saw kan mikase mahitso anhudawa
rol chimnak stove kan ngay mi kasi wood burning stove sa kapsmo sa natin at Siang daw chun kapani oven ki ke leakin ato mi se zar paniakin mo ke male tata le kan hoilan hat mo rol kan chuan kaninuam ngate bu le di hang den hake kan chuan Masabik hakalaya ang kaltekat sun rol nak sa ahar ngaite sun like one whole year supply talk nakahaw sa mo kanunit sun akorahal say kumkat din zay nakahaw lai ti ang ngalaw asa natin anruap big nakin fatsang ten ha tantling ten ha meida ten ha zinan ten ha sedang cite an staples kantimika ma bentukin an sake rang ten hakin hakat yang kal nakahaw atsan sana tun azan ordering zaktakin an tualaw an ma bentuk kasite katsun kan ngay law low zedan nan tualay at san zong at semua as san saupi meidake bugs lai holen zeda se a me miteke a akatasat la mike bugs ke flower ten hakana lights mo sa kay ma karian mo strainer kin kan to atam ngai te kan mutan mo chen arsena kan back refrigeration say man low chen kan mani dum kan ngai katit mo mi hitsa darmang pa kema he darmang pa so dum tua tu tiam ngai te kan met lewa kin peas ten hake carrots ten hake kan firton mo sa amane kalu jati mo asnaten kaninuam ngai te beka kay makadubik mi mo zil ke kanuni mo apete mi zil du mo matyang merang zil ke mat mo angan pi ang pi ke kema zil ho nakakan chen darmang pani chen aslo nanu adu bantukin to kan halai te ati chen me menu sa midang sa chen zil ho nak sa kamu beka ama aduma at tin mika atam ngai teko beans cucumbers tomatoes lettuce beets radishes spinach carrots celery corn squash pumpkins peas cabbage fialte at toka taten kan eko asnaten cauliflower la broccoli to anong kabalaw. Matlayatsun English walnut kung kanyay font mo. Tsun teituzong kanyay, tsun topat kung ki anulay piya kan kanyay font. Midang ni hakalekin tilan porton mo. Artisise, arsise, alusise, lingmoti sise, atsansana nga zong kan sina an portlait semutak nakakan. Mahitsuk kanuni banla atak nakse, chunchung nu ase mak.
kan het lewat sen mo kan hut ngai te chun chung nu mi hut nu dia kan rak ti son so ngak chet mo ngak chet kan sis na ten kanuni ma bentuk chun chim akathala dia akati asinaten amat subantha akan zuarton kani kan du ngai te arti kan sakte kan sen mo anu Amerika karata sen mo at yami atam ngai te if your eggs are rotten I'll know te katismo zeten dat nan kalai te an katismo arti athala sen zeten dat nan kalai te an kati puelo bucket ke ti da to lai chen arti cho makakan you put the eggs in the water then floating atu atun mo atu chang la chokla athala dia ma bentuk tu laitlang ketiam mise mete zong kan ngai atu atun mete kung saan tilawas natin kan hetliaw atun mete atam ngai ten natin kanula kapane tsun an ngai atsianon zetik mana laitlang mete tsumu amin kaubalau ring mika mi vialteni andu kemasang ba bantukin kadu atut yanga tsun ka Fanu zong mete ring mi eoke katsim vefon makpak le City le mete ring mika atut yanga kandu mi sveka kan mazang kan ngei fon mahetse deki le kanula kapa anse mahetse deki le kapa ne in ansak Atan sana tun fanoi pani mu zar kata kin pakat rankin kan elai tun mu zar pani special dinner ka akan chuan pia ka thot fanoi pani rol atobik mi atchuan mi sitmo special recipes nandu tun Karen Lewis nan halle amazang tiang mai tv phoneอาจารย์จานะมีนิจอนทัดเลยวกันทัดเลยอาจารย์จานะสกีเตนฮักเฮอันกะอาจารย์สาดังซองกันหุกกันเอเวกเอาสนาเตนกันเท้าบัลลาวโรลเจออเมริการัมบันตุกันเสลาวจมูสวีทเตนฮาอัตลุมไงเตมิคากันไงสัตแล้วกันโรลเอมิคาอัตรางไงเตมิสเกาจนlifeจังซงกันดูบิ๊กมีสฟอนสมัวตุดยังbrown rice เค white rice นักนั่นจะท้าเดียวสละไม่ตัวจะแม่กระรำนี่ฉันbrown rice จะไผ่สัตตัมปีอันเปียก white rice จะโซสิลายตลังกันแต่ก็ฉัน white rice อารางมีค่ะไม่จะทราบิกมีเดียอันรักกันดูนี่อัสลาววิตามินวิลเต้ brown rice มิสินันฮัลโลมาเดียชิมต้นหันอันมาจากฉัน special rice จะอารางบิกมีค่ะเซ